Manipur kumthariba mising laiba agencies tawriba thabok sing sidi kit khara kinna trehawan so akoina RSS hai kan sida akoina kok tadi hoji khaba mon bagawat ki president kanung isi adu to ko omdu adu din nate so adu ta gadi makoina sida haiba surgical strike to hai ta kan sai koi kan hai bigre kan le san hai bigre krom dum sal to do surgical strike se kana na to do no adu ga hojikti tasena kan wari sana ma hawgre no delhi to ni then makoina haring point to hojik to government to report sigadi kitang conflict of interest ama lay rank like ministry of home affairs and facilities MIC and facility do natro nahangi KUKI ke metega wari sana do adu ta gadi surgical wari strike wari se highway wari but underlying kari highway kari hining ino kari to ino highway di khangre adu hojik lay point sida di idea akoina labor situation is hen so on mama natraga hen panna hona bama so adu mi gi my wakulon my organizations adu later adu hujiko di at least positive side of things khadi lai haibu report ni khoi uje phangise masi da khoi report to jo khangjabai wani adu unexpected oiba pot me ama development me ama toina nongmai thingat khibagi adu khongkhong le khibagi hujik military based intelligence mi kya phari Manipur koi police ki press list ubakanda adu loi urisni natro makan phagatna mathang da license ko kidena hujik tongan tam sum koi ungi na sigi ungi je kram bajaga da kamai chatuino hatari final keno di government of India and koi gi laiba koi gi bureaucratic oiba moigi top brass hai tare ko yamna aring mami sing leba choice leba IGR solary ko adegi keno leri koi gi lemu khongi army gi leri ko aduna masigi leba me amse coordination tor kan se tongan operation me am su tori decision to the center lepa decision ne hai tai objective we are under president rule koi isai na isai gi lepsa ba koi gi firep labor ngamjade hoji akoina complaint tawum su leite hoji akoina pali basi akoi lengak nate akoi lengak tu di press hapsala thamjangre karam kan namu akoi gi hangdok tu khangre hangdok pasu akoi kuta leitre hangdok padasu center kuta leira aduna hoji akoi law su yatre MLA mantri sing su loi mangre chief minister su leitre aduna hoji governor gi makhada through the by the president governor through the library ada CM na ta hare kan amane to kan sa dun to kan sa di hectic ke ni jab reaction hai ta ko ma hare to godani ma to godani have the ai ni thajade matam matung ina pro kan mi yeng sin koi na leibe se we are under ai sai am hajagre first thing under the constitution leibe nga tare adubu akoi da Manipur da leibe film sing sida akoi bo ngasi bo akoi na center na akoi since we are part of the Indian nation or haina mayam na posi tori bani na my system de makha sapani na of course every facility phangam to do people ta ne ko akoi da campus na pipi ge highway question me ama hangba me ya me ama le na environment issues me ama le akoi ge ATS da akoi ge NSPC loktak projects hare low pari me am sing yang kai thuman gre akoi ge zakhaw ge issue la natra pollution ki environment ki issues me am la ar ching da su tam da su operation kya am thage issues me am ko apspa ho issues me le ri ata ga akoi equal treatment please krai da pira ki have question am di yeng be na akoi fundamental rights akoi ge miyo am phang da wa magi right me am to the armed forces special power act da thamakan se di akoi de piri right ke ro draconian law India ki jaga atopa from kya da lege notice ka natana hoje adu ita gadi yes akoi de yeng ba min yeng je karma mi yeng no haban kamaina ai amuka hana re men me ai amana kan haijage then if the center has been responsible kari maram gino Manipura sahi ani shuru wo da irang sita lije kari maram gino state government has the ko khana wa tane kanana chalage kamain to no under whose orders kanana amit sana wa ko have consider loina mak ya ban to Narendra Modi ngi si ulak kai no when he should be he is the prime minister of India atop lam chalur kan di akoi gi adu wada kana mediator oi kan Manipur di akoi di kari ori ge
ana ai motadi let us agree to disagree ai di shoya india ta gadi center to hanba center gi keno kai hai tare khoi step model treatment nate center gi operation hai jage an oppressive system by the center aduna adugi portal lay ni na phai mai mo ne but akhoi na uri ji aduni huji kai film sare economy sa lore mi myam kok to khut hamna de inflation highest in India. Why wasn't that reflected in the budget? Because we don't riba. Hana high the budget to the try the chamber. We came to the way iho by time budget amway. IDPs ma'am get a rosy. We pump to mind over it. I don't know. Masi why is there when a high was can't yam didn't get yam sang sang there to go. A cannot say lay PM city. Say I mean a high of the Aina Yazingum Yotari. If the Indian government was sincere, if the sincere with Tagadi, Numitren in like 48 hours the Loina will carry tongue as possible. Not true. I should consider who is PR, Tamakan, who the Kama Makalgi experiment notorious. Manipur to experiment, Kaino, she never hunting is on account of when we have at least Matam Kata de Nuan Hinga Minis Manipur's the growth later. Tourism ki hotspot ni adu ni adanis Bharat adu ada adegi kariba sabka saath sabka vikas adegi hujik ti kai chare go to the hills kai je kamai ta bol ja adu go to the hills KUKI ki tar me kan mo lo chakre akoi nong la tambak le so adu ta kari no hoi ki center ki leiba policy sing se adegi can meet the chief minister adu go ta kai chakra ge adu na ai mo to de taseng na hajar kan si the center na taseng na solve to ge nungai han ge Manipur wal hoige communities me amak ta koina kan to ga tari just the sole responsibility oi ju ori kai president regulation absent ha ga ja Paojel Chaoba da lak jage khoi ge oja Santi Kumar na thambi ba warol gi matung ina hojik khoi RSS ki khoi gi national president Sohan Giri na KUKI gi against the surgical strike sa thau haraga su oja Santi Kumar na thambi ba gi matung ina Canada surgical strike taudoino karai da taudoino habagi warolum chu thambiri aduga surgical strike taubagi kainosi yadabagi warol su khoi gi oja Santi Kumar na thambiri aina oja Paojel Chaoba da lak chaningi di nakal lamarom da hairiba KUKI militant sing si whatever makoina ngasi phauba chahi ani pharaka doraba sida makoina tawthorak thabak khara da terrorism gi thawong ga chap manaba yam yauri ba ja Paojel Chaoba khoi gi jiri gi makoi mioi angang ahum aduga nupi ahum hostage wer kan da hat ki basi si terrorism gi thawong na te haiba yaroi da bane ba ja Paojel Chaoba hemanjit amadi lenthoi nganbi gi thokiba thawdoksi masi terrorism gi thawong na te haiba yaroi da bane ba adumakpu India khoi gi ja Santi Kumar na budi haibiri ko akoi se unity oide akoi na India government da panglaw law bu khaktana oiroi haba warolam di thambiri bu ko adumakpu hojik makoi si terrorist amana tawada ba thawong mayam taw phawa makoi si proxy war haibam su si marak si dong lai ni makoi si proxy joina sijinarabani na makoi si terrorist ni haina lauthoktra bra haiba si masu oja Paojel Chaoba hangba yawa wa hangum ka oiri oja Paojel Chaoba kari thambini akoi gi constitution of India na mai makha ne akoi gi Indian system su lai re su state me am su lai su mai laiba jana pathap rules constitution piba kenu ngata ne haija batare ko adu ro ji ki hamba laiba akoi na RSS haiba consider akoi gi Mohan Bhagawan na paiba 1925 to horakpa Rashtriya Swayam Sevak Sangh koi man popularly RSS haina khangna ba sigi RSS tu na te dana kanam haidana Rashtriya kanam sam hoji ha RSS tu na tongan ba organization amne but based in Manipur notice to ba adugumba koi meeting sama so advisor about ketrim so one thing is that we should not confuse koi RSS with this RSS amadu di yamna koi ba RSS di yamna lingbo organization ne aduga koi RSS di koi nangrang koi riba koi organization haiba tare ko amam de web tare manam de koi hana ta dri bani na adubu
moi Manipur yam akan mi interest lawe aduga kuki ge mayok to su dum kan to wa kan ne duga uji have sohon giri have no part so kon jum yeng ba kan de ma se ko gi political lobbies ko adagi something some sort ko gi fitness kum gi program shin no ko the yam involvement to wa dum wa misam event management kum le ne ko fitness kum gi adu kum da khara dum kan to mi ma le azna wa se ko gi pungai da hai ba se ju ko gi karam ba capacity da higher kan ta tabak pang to no hai ba gi but in what interest habam sule mana high poto karam interest tabak to no kana na execute to no for example uji buffer zone laiti have ya de ko lady kuki gi sadam lai re mai tai sadam lai kuki ju keno ngai ne police ngai ne ko ju police ngai ne law and order di police ta pai bani atopa paramilitary amadi military organization sing sina mai tongan da border ngak pa natra akoi gi LOC line of control ngak pa adu me ama to wai ne but up spies no more import over wai ne aduga ai haning point ti Manipur da leriba koi gi communal land sida nakan anima ki marta leiri se paramilitary forces amadi policing su nga alai have adu kai sala kana bung kapok tori ke bung mi kapol loi re moirang de mi si yo re moiro ke de nga kan to yo re mayam yo re de drone bomb thadai de ne NIA ga army chip ka contradictions mayam le ne yes finally confirm di tawgi confirm to was hoi adu karam among to no have subsan khang de but NIA being an investigative agency makoi na ha di ai koi drone phai have ne yes ko drone parts phai have ne drone no necessarily karam jaga sinagi have di wai ne ana contradiction kha dim lai ne aina laning point ti la ni to re ko jik ti kitang lek ya kui le bista koi na intena pa kana ha na koi na sai sa bomb top kana no mai kam na to di kitang ta gi drama le no mai tikana gra ta re ko aduna tongan ba forces tongan ba agencies mayama Manipur pulap phammaga le ni sense da lo yeng jin ne manam no coordinate to ne adigi proxy war ne kan ju ma'am hanin so akoi gi mota di masigi lan se kamai thon me no have zu government na investigate tawri adu gi report ti hu ju tholok tre magi chief justice amana head to ma ko ana lan kamai thole no lan kamai to no have to the in due course of time haja batare usigi investigation gi report si pura kan se da akoi na khang da ne but akoi ni hingi brina akoi ni min ori brina kamai to gi ge hujina kamai to ri ge have su khang lan to ni mark si da mo akoi ngang han da mu akoi gi civil organization ani sala kan Delhi da wai sanagi ata ga di akoi na KUKI side da high organization sing sina surgical strike to na hujiki high no pa samgiri misagiri na high organization ani sina yadori bra atopani yador ya gadra aduna masi um khar lu ba le hai ta ga di hojiti khoi na KUKI ga mai tai ga phamin na gre phamin na ba jo ang pam ne phamin na gre na Delhi na if I'm not mistaken adu ta ga di what are the scheme of things have them le khoi na puang ang ne su ya but uhaning ba pot amasu le ram ba yai manung da malam ning ba pot amasu le ram be manung da agenda da kari no have them su kan miyam na khang da agenda mayam su le be manam di khoi gi covert operations le ngani khoi gi kan na kham be ngani ko that kan na sigile ba deep state ki pot su arrive na te deep state ai se di lo yaw ni se RAW yaw ni SIB yaw ni MI yaw ni asam phal gi le ngani BD adagi BSF ki intelligence wing le ngatani CRPF ki le ngani CBI le ni matang mayam le re adu mayam du matak ta mu akhoi gi nupa akhoi gi Ajit Kumar to le dum phamini adu matang ngamthang ngatani akhoi ji governor ba ek do kan se Mr. Balasar haita ko ji kan se adu tar governor itself yamna lingaba yam theina smart oiba yam powerful oiba yam well connected oiba adagi yam powerful oiba and with a lot of experience bureaucracy the mayam lingaba Kashmir decision mayam le pa adu gumba miwe mane ala learning point Manipur kumthari ba mi sing laibe agencies tawriba thabak sing si kit khara kina trehawan so koina RSS ha kan da koina kok ta di hoji khaba mon bagawat ki president kan wa adu to ko om du adu din na te so adu ta ka di makoina se ja hai ba surgical strike to hai ta ka sa koi kan na heavy grade kan na san heavy grade krom dum sal to du surgical strike se
kanana tawdoino aduga hojikti tasena kan wari sana mo hawre no delhi toini then makoina haring point to di hojik tori government tori pot sigadi kitang conflict of interest ama lay rank like no ministry of home affairs and facilities MIC and facility do natro nahangi kuki ga metega wari sana do adu ta gadi surgical wari strike wari se highway wari but underlying kari highway kari hining no kari to no highway di khangre adu hojik lay point di either akoina labor situation is the henna swan mama not like henna panna wanabama so other than me my work my organizations other later adu hujiko di at least positive side of things khadi lai hybrid report in ko uje phangise masi da ko report to jo khangjabai wani adu unexpected oiba pot me ama development me ama torina no mai thingar kibagi adi khongol khibagi hujik military based intelligence mi kya phai manipura ko police ki press list uba kanda anu loi urine nato makan phagatana mathang da license ko kidana hujik tongan tam sum akhoi ungi na sigi ungi je kra ma jaga da kamai chatu no hatari final technology government of India and akhoi laiba akhoi bureaucratic oiba magi top brass hai tare ko yamna aring mami sing laiba choice laiba IGR sol leri ko adegi kenon leri akhoi gi lemu khongi army gi leri ko aduna masigi laiba me amse coordination tor kan se tongan operation me am su tori decision to the center na lep decision ne hai tai objective we are under president rule koi isai gi lepsa ba koi gi firep laiba ngamjade hoji koi na complaint tawum su leite hoji koi na pali basi koi lengak nate koi lengak tu di deep press absolute thamjangre karam kan namu koi gi hangdok tu khangre hangdok pasu koi kuta leitre hangdok padasu center kuta leira aduna hoji koi lawu su yatre MLA mantri jing loi mangre chief minister su leitre aduna hoji governor gi makhada through the by the president governor through the cholai bane ada CM na ta hare kan amane to torakan sa aduna torakan sa hectic ni jab reaction hai ta ko ma hare to godani ma to godani have the ai ni thajade matam matung ina prokan mi yeng sen thamji mai thamjaga thank you very much ai oza japo ji chokba akhoi nakalam room da akhoi oza Santi Kumar na hajik thambiri ba warol gi matung ina akhoi budget su mapa ma oina haidi chap chana pire I sizina ba ngamdadana koi han gi ba bu yawi haiba gi barol ju thambiri ko koi leiba problem khuding ma ki lenga tanga ta taina ba su akoi center lenga tanga ta taina ba su chumde ha ba warol thambiri oza Paojel Chaoba gi mot ti masi gi matang da kari thambini ai madu khumjeng da agi oza sangka sar ai nakan da phammani ne ko mana ngang ni ngai to se yamna phajana ngang ba kan ngang wis da koi thamoi da pan ba da bombula pok haiba gi type to ko nakong lom da nang to da na stage da ngang ba yamna tawa nungai to nakna tawa amu khang ni ngai to ne bombula tawa mong da ko phaje ado keno ne a ho je ki haiba pot tu koi answer to lak pa kan da de see akhoi na label say we are under ai sai am hajagre first thing under the constitution label ngatre adubu akhoi da Manipur da label film sing da akhoi bo ngasi bo akhoi na center na akhoi since we are part of the Indian nation or haina mayam na ji tori bani na my system de makha sa panina of course every facility phangam to do people ta ne ko akhoi da campus na pipi rege highway question me ama hangba me ya me ama le environment ki issues me ama le akhoi gi ATS da akhoi gi NSPC loktak projects hare low pari me am sing yang kai thuman gre akhoi gi sakhaw gi issue la natra pollution gi environment ki issues me am la ar ching da su tam da su operation kyam cha thagi issues me am ko apspa ko issues me le ri ata ga akhoi equal treatment please krai da pira ki have question nam di yeng be na akhoi fundamental rights akhoi gi 미유엄도 방가다와 마기 right me am to the armed forces special power act the thamakan jadi akhoi de piri right che kairo the draconian law india ki jaga atopa from kya da leke notice ka natana hoje adu ita ga di yes akhoi de yeng ba mi yeng je karma mi yeng no ha ba kamaina ai amuka hana
I am on a Hajage. Then, if the center has been responsible, Kari Maramino, Manipura, Sai Ani Shuroda, Irang Satalije, Kari Maramino. State government, I was the when the corner of Watane, Kanana, Salage, Kamain Tono, under whose orders? Kanana, Amisana Wang, have a consider Luinamak Yabanatro. Narendra Modi can see all the when he should be, he's the Prime Minister of India. Atopal Machalur Kandadi, Akoy Aduwada, can mediator, or can Manipuri, Akoy the Kariorige. And I motadi, let us agree to disagree. I destroy India target center to Hanba, center gi Kari step model treatment, center gi oppression hijack, an oppressive system by the center. I don't know, I do get portal lay when my money, but I want to Uri, was a cave film sare. Economy lower, me am cooked to could hammer. Inflation highest in India. Why wasn't that reflected in the budget? Because we talked about higher than budget to the other side of the chamber, a game can talk to a way. Iho by time, budget and where IDPs, ma'am, get the rosy. We pump to mind over it. I don't know. Must why is there when a high was a candy, yam didn't get yam sang sang there to go. A cannot say later PMs the Masai Hogi. I mean, high of the Aina Yazingum Yotari. If the Indian government was sincere, if the center sincere with Tagadi, Numitarian like 48 hours the Loina will carry tongue as possible. Not wrong. I should sung a consider who is PR, Tamakan, who the Kama Makalgi experiment notoria. Manipur to experiment, Kainos in the hunting is now. On account of when we have at least Matam Kata de Nuan Hinga Minis Manipur's the growth later. Tourism ki hotspot ni adu ni adanis Bharat adu ada adegi kariba sabka saath sabka vikas adegi hujik ti kai chare go to the hills kai combine the world adu go to the hills KUKI tar me kan mo lo chakre akoi nong la tambak le so adu ta kari no hoi gi center ki labor policy sing se adegi can meet the chief minister adu wo da cry chakre adu na ai mo de taseng na hajar kan si the center na taseng na solve to ge nungai han ge Manipur wahal ge communities me amak ta koina kan to ga tari just the sole responsibility oi ju gori kai president relation absent ha kan not wrong item 10. Okay, thank you very much. Loshila pada